Zdravo, zdravo. Nakon milion godina vraćam se sa novim klipom. Nisam odlučila hoće li biti šaputajući klip ili što zovu soft spoken, nježnim govorom, kao što je sad. Ili možda u kombinaciji, nemam pojma. Uglavnom, ovaj klip će biti takozvani tasting video, tasting klip, gdje ću da probam neke, kao što vidite, snacks. Ovaj put su snacks iz Kanade, pa da vidimo kakvi su. Prvo što ću probati su ovi maple cream cookies. Maple cream. Ovo izgleda kao da je neki dio iz Kanade, ne znam odakle je, sad ćemo vidjeti šta piše. Da vidim da piše. Ok, ovo je na talijanskom nešto. Odakle su? Ne znam koji je on. Sad ako kažem Ontario, ne znam je to u Americi ili u Kanadi. Uglavnom, nebitno. Ok, znači kombinacija probavanja snacks i malo raznoraznih zvukova. Nekima će prijat, nekima neće. Tako da, gdje vam se ne svidi, slobodno prešaltajte dalje. Ok.
se ovo čuti, ali nadam se da će se čuti. Ovo su takozvani tapping sounds, kuckanje po raznoraznim objektima. Nekima se to sviđa. Ili scratching sounds, grebanje po raznoraznim objektima. Svako ima svoje triggers, ne znam kako se triggers na naš kaže. Okidači. Da, svako ima svoje okidače. Neko, na primjer, voli i ovaj zvuk. Idemo probati ovo, u stvari idemo otvoriti prvu kutiju da vidimo šta se skriva u njoj. Idemo da otvorimo kutiju. U biti već sam je otvorila krijući, ali ne morate vi to znati. Jer sam se tek nakon otvaranja sjetila da bi mogla snimiti ovaj klip, ali samo sam kutiju otvorila, tako da nisam ih još stigla probati bez vas. Ovaj dio bi mogao da bi bude malo glasniji zbog ove kesice, ali ako vam bude preglasan, slobodno smanjite malo, jer ja to trenutno ne mogu kontrolirati. Još uvijek nemam prikladan mikrofon i tako dalje za ova snimanja, ali trudim se da to liči na nešto ipak. Ok, da, prvo da vidim samo koliko šećera ima u ovome svemu. 8 grama šećera u jednom ovome. Ok. Nisu toliko nezdravi, ali nećemo ih previše odjednom pojesti. Da vidimo koliko ih dođe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naravno je 18, ali nema veze 10.
solidno mirišu. Ja ćemo izvaditi jedan. Da vidim samo sekund. Ok. Vidite, znači, ok. U obliku je lista, što jest tipično kanadski, kao što je i njihova zastava. Možete je vidjeti ovdje negdje, možda nisam sigurna. Uglavnom, reprezentiraju naravno Kanadu. Ok, sviđa mi se to, tipično kanadsko. Pošto se kolač zove maple cookies, maple je jedan sirap. Vidi se i na ovoj kutici u kojoj su došli. To. Isto sam i dobila jedan mali maple syrup, gdje isto ima od Kanade simbol, kanadska zastava. Nije ista marka kao što su ovi, ali to je to, kombinacija. Sad bi u biti trebala preliti ovo s ovim, ali ovo u Americi koriste preko palačinki, preko palačinaka. Nisam nikad probala maple syrup, tako da ću ga morat otvoriti. Da probam, jer vidite vi šta. Ok, staklena mala flašica. Slatko je. Otvorit ćemo ga kasnije. U stvari ne znam hoće li ga otvoriti u ovome klipu, ali morat ću ga probati svakako. Ok, idemo probati naš mali cookie. Ima neobičan miris, ali je vrlo ukusan. Mislim kao obični keks sa vanilijom unutra. Ali nije loše. Sve u svemu sviđa mi se. Nije presladak. Pa solidno, sviđa mi se, blagi su. Ali isto mislim da maks 2 da mogu pojesti. Onda bi već postalo preslatko. Ok. Ne znam koliko ću ih pojesti. Ali sad je prvo vrijeme, pošto je trenutno je 10 sati na večer, iako ovdje ne izgleda kao da je mrak i noć, izgleda kao da je tek 2 popodne, ali vrijeme je da jedem večeram u stvari. Tako da ću sad ići prvo to raditi i onda ću nastaviti uživati u kanadskim cookies. Nadam se da vam se svidio ovaj klip, nije toliko dug. I sorry što ne snimam češće, ali nije baš lako naći vremena za ovo ipak uzimam vremena od snimanja do uploadanja i sve između, tako da nastojat ću da snimam još, imam tona ideja, ali opet kažem, nemam toliko vremena, tako da pokušat ću biti bolja u tome svemu, a vi šerajte, lajkujte, lajkajte i tako dalje i nastavite mi slati želje šta bi htjeli čuti ili kakve klipove da napravim, pa da vidimo šta se može uraditi. A do tada čuvajte mi se i budite nasmijani uvijek. Ok? Bye bye. I samo da dodam da sam dobila i maple fudge isto. Jel vidite vi ništa? Ček da vidim. Oj, izvinjavam se. Maple fudge, možemo na brzinu i njega otvoriti, pošto smo već tu.
2 komada imaju. Pa dobro, ajde. Ovo dođe kao karamela. Neke vrste. Pijala sam fađ nekad, ali ne često baš. Ok, sad ćemo probati ovo. Oh my god, nije tako